mar Kisii kod Transmara kaluwore gi tulo ma osebedo e alworano kendo ma osenego ji ariyo. Apisas mag obila mag GSU omedo bedo akicha kendo jiwo arita ne jodak ma osebedo gi midhiero mar tulono. Apedhano bende geto neno ni onge kweth moro amora ma iyudo gi lweny ma bang' ripot yango ni rawere moko nyonegi gi lweny kendo kelo luoro. Monjgo bende rocho chenro mag somo e kindeni ma yawo skunde ma ok tin 6 oyudre midhiero ma kamano. Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka. Karibu mita 300. Hatutaki kuona mtu akiwa na silaha yoyote. Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule. Hiyo ndio tunahakikishia. Hakuna mtu atakuza mtoto ya shule. Wanafunzi wetu kuna wale wakubwa wanaenda kupigana. Na pia kuna wale wa Masai wanasoma hapa wachache hawajaingia shuleni. Tupewe hardship. Kwa mfano kwa sasa ukiangalia walimu wamekuja shuleni wakivaa raba kwa sababu wakati wowote kutoka sasa wanaanza kukimbia kwa sababu ya vita.